Туғандар, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, урматтуу достор. Короче, бүт документтер бар. Акция. Срочно бул жактан Туғандар, мына Nissan Expert келіп қалды. 2009 1.5 право рульда. Туғандар, мына страховкасын шейін бүт документтер орында екен. Туғандар, срочно горит болады. Реально, оның басын кіріптер интернеттен салыштырып көрілеш. Туғандар, 225 мың сомға Nissan Expert 2009 туғандар таппайсыңдар. 1 грамм чериги жоқ. Вложение, передний ходовка, анан по кузову өзүңөр көргөндөй жүргүлө, ички салонун көргөзүп берейин. Достор, ички салон. Так, ичине өткөндө туғандар, эки передний электропакет. Передний электропакет на автомате. Гур-мур, кондёру бар экен. Нормальный мондай бир полочкалар, коробкасы теппейт, коробка теппейт. Салонда эле ичи приятный, таза. Мына монда эле карасаң, мына баягында эле отуруп питание урсаң болот. Туганда срочно горит болот ээсине. Азыр кимге кызык болсо, ээси номерин жазып коебуз, чала бересиңер. Туганда өтө я багаж билен ручкасы кичине жок, ашылат экен багаж. Багажга карачы, багажны ичи жаман келене. Берге өлдү дегенде бир 2-3 коюп ат кетеби, доске? Кухня кылып койсоң. Досум, берге отурсаң. Життер, короче, мындай болот да, ачык сөз, машина өтөс. Реальный мындай бага чыкты да, вложение ходовкада анча-мынча бар деди, туурабы? Анча-мынча бар деди, по кузову чирик вообще жок, алды таптаза деди. Анан тугандар, мына страховкасы, берки таможенный немеси, өзүнүн техпаспорту, как положено, бүт бар. Азыр эс номер жазып коебуз. Тугандар, мотор коробка идеальный экен, доске, айтып койчу. Тугандар, бул жактачы басы идеальный, 225 миң эркек чамды. Коробканын мотор деле негизи идеальный болуп атат да, туурабы? По факту, гарантия дейт. Эс айтат, гарантия, жооп берем дейт. 225 миң тугандар, эсине тешөбүр эле. Ассалаmu алейкум.